Muthikiria twina murugi wa high jump mena muthoni oigona ni warugaga ni high jump ni pole vault high jump dia otire ona kwamba togwa nini muthikiriria twina murugi njorua wa kuria DB mukurwa-ini wa njorua na niwe njorua itu ya kothi muthenya wa umuthi ito riu oro cio wa magadia yes na arimu acio ni umonaga nini tarigo ona hakiri mwarimu mwe ndira kwire turari na wakiri wa nyingi kuria turathiite cukuru ria witagwo Matuto Primary School headmistress waku tagwo Mrs Karaya riu niwe current headmistress thaici no natwitite ku na wakiri niwe wari mwarimu waku ari mwarimu wakwa. She must be very old eko mathomithia niwe headmistress kuri na nä å raririkanirie å horo wa må tä å cio rä tåkä aragia maå ndå mangä nä atå hå raga må no waguo å kå ririkana tondå arä wa bamä å horo wa pårå nä waguo å kå ririkana å horo o må rarä kå rä indo cia thukuru nä gå cokera ngä må rarä a thukuru å cio kå he ciana na arutani arä a mekå kä ndå two motivation nä ugaga tondå ndä wa mbarä ciao rä ndibataire gå korwo ngä gwa subject ä rä a aratå thomithia no nyende wä na mbica cia å ndå å cio mbica rä u hingo ingä ahå rirwo na yarä ciringi I think 15 bob na mbeca ici itiakä rä nyoneki na må hå ri wa mbica nä getha atuä ke nä oka rå cio ndä raoya ta tarä maheni aca jawa tarä maheni no ndä raoya ta å rä a rä u Martin wa raw material angä tå he å horo wa atä arä nä mathakaga hockey thukuru yao taguo ndä raoya no må ndå nä out grow agondo ä taguo ndä raoya tarä mathiagwo atä nä mathakaga hockey kana nyamå ä rä a ä tagwo poro nona poro ä rä ya mbarathi må bira thakagwo må ndå e mbarathi igå rå matirwarwo matiogwe no ithuä twä primary twathakaga poro oria atä rä rä tagå mathakaga mwä mbå ri igå no some of us yatuikarä talents